Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan netirsin. Temaşevanê Xanî TV demawa xweş bi careke din em ê bi hev re digel hev dosyakî gelekî nazik, gelekî hesas û gelekî girîng vekin. Berî ez sernivîsa yan tîtila vê dosyahanê ji we re eşkere bikim, ez dixwazim pirs bikim gelo çima PKK ji jorê xwe heya jêrê xwe ji serkirdeyetiya xwe ya bilind ji Ocalan bigire heta Qendîlê heta kesekî normal ji rêzê hema kî rexne li PKK û li Ocalan biçek rexne bikine pir dîrekt PKK bi tevaiya xwe bi zugurtê xwe bi qeraseyê xwe hemû yek gotin dibêjin, yek tawanbarî dibêjin ji bo hemû kesê ku rexne li PKK dike dibêje tu endamê mîtê yî, tu ji aliyê mîtê hatiye teklîf kirin, tu pere ji istixbaratê Tirkiye distîne, tu xizmeta dewleta Tirkiye dike, tu xizmeta dijmin dike, tu xayîn e. PKK dîrekt vî tiştê hanê van tawanbariyê ev teqmeke, taximekî tawanbariyê PKK hema di devê hemû kesî ye dî. Dibêje derbarê kî rexne li Ocalan û li PKK bike. Çima? Ji ber çi? Gelo PKK dixwaze yanî kirasê xwe li kesên rikberê xwe yan jî rexnegerên xwe bike yanî ji ber çi tê? Ev ya ji çi tê? Ev psîkolojiya hanê ev redfe'la hanê koka wî çi ye? Ji kur tê? Çima PKK vî mintiqê hanê nêzîkî rexnegerê xwe dibikî rexne li wan bike endamê mîtê ye û pera ji mîtê digire û bi teklîf ji istixbaratê Tirkiye van rexneyê han têkirin ev ne rexneyê wî ne ev rexneyê istixbaratê Tirkiyeyê ji ber çi? Ji ber çi? Digel vê jî yanî gelek kes vê dosyahanê yanî vekirine ez neyê yekemim û ez ê neyê ez bêhî min ez neyê dawî bim yanî. Berî min jî Kurd û Tirk vê dosya têkiliya PKK û MİT, têkiliya Ocalan û MİT, Millî İstixbaratê Tirkiye, MİT, MIT gelek kes vê dosyahanê vekirine ez jî dehê sernihazê carekî din vê dosyahanê vekim ji ber ku dosyekî gelekî girîng e, gelekî bi metirsî ye û gelekî hesas e. Yani eger hat û eşkere bû ku PKK MİT damezrandî wê çaxê gelê Kurd û derodora PKK ew ê bersiva me çi bi yanî? Roj roja ez jî 20 sala 20 salek 22 sala me vê rêxistnehanê me kar kiriye me parastiye em sibe nas bikin ku rêxistina me damezrînerê wê MİT bû. Serokê me Newewî ji endamê mîtê bû. Berpirsê me Paya Bilind Cemîl Bayik Duran Kalkan endamê mîtê derkevin. Em ê çi bikin? Em ê çi bikin ji xwe? Em ê çi bikin bi xwe? Yani eger em têkevin vê rewşa hanê yanî dibe ku yanî ev pirs mumkin e mere ji holê raneke. Niha apoçî vê vîdyoya hanê temaşe bikin, vê xeleka hanê temaşe bikin, dîsa wekî her carî wê dîn bibin, har bibin, êrîş bikin, li xwe xin, yanî çi tê berdevê wan wê bêjin. Ji dêvla ku bi bêhna fire, bi rewşenbîrane, bi berpirsyarî
في برساهاني بلفينن حول بدن برسفكي جير بدن وبرسفكي بمنطق وبعقل وبأخلاق جير ببينن نبي إيري شو بدجون وبخيانة وإخانة وبتشيروك ميلوكي بكيكي كو حمو كسيني وانبوي ام لسر وان مسئله هانه پرورده بونه چوا کت دیروکی به إخانت بکو قلبك إخانت وحميتشت بمرين وحميتشت تبكو كت خدای گلی کردو تا وی بن گوری وجاندی و تا آزادی و جوان چیروکی فککی کو داویله نای برسف يعني مناس كري يعني برسفك يقولوا منطق ومعقول جنابا بككي ور تنا تم و بفي شوية هاني ب ميته وآجان ميته ومصداقية تاوي تنا وجوان شيرو ميروكي فالا يعني كو يعني براستي جنين جندي قلك ريز وحرمتها مجوان رهية وان شيروكي هاني بككي لسر تنوراجي نابش لايقي خنابين كو فان في برسفا هاني بكن برسفي خو باشه نها بككي حمو كسي توان باردك ليكام جالية دن لمسألة بنرن لالية دن لتشيروكي بنرن بكي بككي توان باردك بتيكليا بميتيري بريم در باسی فيلم جاره هاني بن فيديو اكيب چوك هي عملية تماشا بكن بشر ام بگرن دویم جاره ده باخن تركيا ستوقف جبهة النصرة، لكن جبهة النصرة الآن باتت متمددة ويعرفون ماذا تقول وماذا تدعي، ولكن سوف تقوم بواجبها عند اللزوم وليس الآن. هذه موجودة وسوف يجب أن توجد. جبو قليمي باكوري كردستاني راستيا في بويرا هاني ناس بكن قليمي روجافا ناس دكه حتى قناغكي باشور كردستاني جينات كيف زمان عربي ناس يعني تيبجي وفين بك مسألة شيء أفهم فيفينك لسر كنالا نوتشيان العربية كنالا الحدث بوير يانجي رودا عربية نواف خليل تيد حاضرش قرباويج قامشلو سازیه کی جیر بوخم لور لآلمانیا وکرنه PKK فینانس دکه او جید زانه PKK فینانس دکه پر جالیه PKK دستینه والآلیه دن یکی نجات پرست یکی ترک تم لسر اکران تیوی عربان درته دولت خود پاریزه رژیم خود پاریزه سرک وزیر خود سرک کمار خود پاریزه ناوی بکر عطاجان بكر عطاجان سروك سازية كي ونواف خليل سروك سازية كي ومجارة PKK لسوريا وقصده وهسده وبيده وفشيروكي هاني دوباره دكن لداوية هف فيفيني ده چيته قوتن بكر عطاجان جزمان خود شمته يعني جزمان خود شمته دي بيجي ميت استخبارات تركيا نواف خليل دخوازه خوش يعني باراسنا PKK بكي وبيج والله ما ون دبيجن PKK ترور ون دچن PKK رودنين لأوسلو ون رودنين لقنديلي ون رودنين لإملاري رودنين إباش PKK ون هقواسا بير رودنين ون شماتين متاوا باردكن ون شما قصده وبيادي تاوان باردكن يعني بتشتكي بفيرنجي هاني بكر عطاجان برصفاوي چد دبيجي نورماله ام دولتن ام بريخستناره تيكيفن ديالوجي دانستندني بكن ولي ام دزانن كو افريخستنكي تروريه وام دزانن تجي تروريسته بكر عطاجان جي نواف خليل ردويجه وميت استخبارات تركيا دي بيروات لألمانيا هي دي هندري بيروات استخبارات ما هي وتزانت تشتكي وتزانت كيه وتزانت كاروباريتا وروشاتا حمود شتيهان حمود تزانه و حلوستا کو گوری خواستن دده ما وری خواستن اوی بکه اف گوتنا بکر عطاجان اپوچی و نواف خلیل و در دورا پیاده جبو في مسئله بگرن جبو کو رایا گشتی بری وان بدن دورکی دن ج حبونا میته ده هندره بیروا نواف خلیل ده کو نا
بكر أتاجان نواف خليل تهديد كريه بكشتنه شكلو تنا تشتكي ولو بزمان عربي تنا تفليكو يعني نواف خليل ما في آخافتني اي بكر أتاجان بو ما في آخافتني اي بيبو انا بكر أتاجان يكي فاشيست يكي نجات پرست يكي بيس آمن دام بالله اف راست قالك جارا ده كنال تلفزيوني ازو وبكر أتاجان ام هاتن روبروي هاف لما يعني ما في خب راسي وما في بيه هي كوبا اخذ بحصة دولة اخو بكو دولة اخو باريس ومن رخنا لوي ولو دولة تاوي ولو رجيم اوي شي كريه نوافرينا داي ما في ويش جيستند وتشويش كر افيا هيرسبو وشخوا بكر اتجان يكي ولو زرزوبي ولو يعني تزو هيرس دبو وقربالك غير وقيش قيش هذيك جير دبي ميت دهندري بيرو اتدي وامدزانن وفي حقي مي وقرك ام هبن لحر دري قرك ام هبن وند حمود بن كنترول دنا اف بكر اتاجان دبي بكر اتاجان دبي كنجي هات خواستن تشتي بيويس تشتي جيرينج جميتي ور خواستن ميتي وي بك لي ون حمو هاي مجي هي ون تشتكن ون كيني ون تشنا نواف دتشفي مثلا هاني نوافو اي مديا بيادي وبيكاكي وان تشتكن كو هي تهديد كريه شما هي تهديد قوتي والله ادمالا تدعم از زانم تتشدك اف تهديد قالوا اف تهديد ونتني تهديد بكشتني كو والله وتهديد كي زلال واشكره بفي مانشيت يعني بفي شيوي يعني نافا السوشيال ميديا ده بكاكا وبيادا هبونا ميتي دنافا سازيه كي جي سازيه بكاكي ده كو يكي روجاوایی بريفه دبه پکک بنجل کر سرگرد وحمو قال وكسن دردورا بيدي وبككي واري ولدجي بكر اتاجان وافيا فاشست ونواف هاتي تهديد كرن تشكلو تنا انا ابوچي بيشن هوشنگ پارسنا بكر اتاجان دك نراست اس پارسنا ويناكم لازم كان پارسنا درواجي بكم اف دربي بيدي وبككي كي كريكو بكر اتاجان يعني شو قيس بهش زرزوبه لینای ویواتای کراب دیرکت ما چند جارا او نواف هاتن همبری هف چند جارا بکر اتاجان و دوستن پککی و پیدی هاتن روبروی هف قجاره کی بکر اتاجان یک کسی کی دین تهدید نکردی او سر بس نبیجی هاتن رو همبری هف و بهفدو کتن و قربالق چه بو و خبر شفتو شیردان بکر اتاجان ای بگوتن چما بکر اتاجان جه سر بس نبیر ناویجه میت دبیروات دی ودمانات دی وتدبر کنترل دی وکنگی ور خواستن ام کارن ام تشتی دور خواستن ام کارن بکن فیرنگی بکراتا جان جو سربس نبیر نگو سربس نبی روش بیرکی کرد لیکولینرک اکادمیسین کی کرد روجاوایی پککی د پاریس دمال شامی بو دشی پککی وجلان بو نه شیوه کی شویا یعنی نانه خداوی سر سیلا پککی مجاره کی دینه کفچی خالترش کا پر پککی جی دخه اف چیرو کا کی دینه بازار کی دینه لی بکر اتاجان سربست نبی دکتور سربست نبی تهدید نکر کاری بویش تهدید بکره بکشتنی چما تهدید نکر يعني بفي منطقه يكون نواف تهديدك شيروكا بككي اف دروا بككي دروا كو ميت وي تهديدك بكر اتاجان وي تهديدك هات بشارتن شو هاد يعني هبونا ميتي دبيروا نواف ده نافن دالي كولين استراتيجيك لبوخمه هات بنجل كرن وهات بشارتن كو و افزلام جهر ساخوش قربال خو زماني خوشمتي وچو بيگوت نهاني دركت نا پککه نه چونه کولا كاغلو ميت شدك دبيروا نواف خليل ده بحسابه مسألة هاني لك از جوه بگرم جوه بویرا کو بری چند روز در باس بویی وزیفه گرم ميت و پککه چه علاقه وان به هفدوره هي جبر چه يعني اف مجارة هاني gerek مردين سر ماسي
وبهور بيني وببهنا فرا بنرخينه كان بيجيشن يعني مي بيجيشن شيء انجامي هاني اوجلان بخد gelek jaradı netene اوجلان جمیل بایک gelek jaran dama دیروکا PKK تی میدانی دیروکا فرمی آل سر زمان اوجلان لسر زمان جمیل بایک و وکیدن سرکردین PKK تی گوتن بحثات اکلیا بمیتیر تیکرن اوجلان جی بری گوتیه gelek jara jî dubare kire li şexsekî li şexsê Kesîre Yıldırım û pîlot Necatî Keya ev her du ji damezrînerên PKK ne Ocalan bi taybet behsa pîlot dike pîlot Necatî Keya min carekî têkiliya pîlot û Ocalan vîdyokî li ser vê mesela hanê çêkiriye berî demek ser vê mijarê biçekî ez axivîm lê Ocalan tim dibêje min dewletê xepan min mîtê xepan min PKK li ser pişta dewletê da ava kir perê ku dewletê ji mir direya pîlot didişand me dixist xizmeta rêxistinê û bi vî mintiqê hanê Ocalan wekî qehremanekî ku dewleta Tirk xepandiye û istixbaratê Tirk xepandiye û PKK çêkirî bi perên dewletê rêxistinekî li dijî dewletê ava kirî Ocalan bi vî rengî hanê xwe di diyar kirin bi vî rengî hanê lê mel pîlot guhdar nekirî em nizanin ka rastiya vê meselê çi mel Kesîre Yıldırım jî guhdar nekirî anage pîlot sax bana tê gotin ku pîlot li heştê duat heştê sîya de tayara wî firoka wî ket xwarê û mir hat kuştin bu yerekî wilo bi min ji ka rast in nerast in pîlot sax e pîlot miriye ev mijarekî din ev meselak din e lê me ji devê pîlot tiştekî li ser vê mesela hanê nebîstî em nizanin ka heya çi derece ev zîrekbûna Ocalangê heşt bû ku mîtê û dewleta Tirk bixapîne û ji xwe rêxistinekî ji bo serxwebûn û azadiya Kurdistanê bi perê dewleta Tirk ava bik heya Kesîre Yıldırım jî ji xwe wendayî devê xwe girtiye demekî çil pêş şemeyî em yanî vê mesela hanê binirxînin yani aliyê din kesên din ê ku i'tiraf dikin mît wekî yani millî istixbaratê Tirkiyeyê rêxistina istixbaratê Tirkiyê i'tiraf nekiriye negotiye erê resmî belavokekî resmî daxuyaniyekî resmî mît negotiye me PKK damezrandiye mît negotiye ku me Ocalan zilamê me bû yan jî Kesîre Yıldırım ajana me bû yan jî pîlot derbarê vê mijara hanê tu daxuyaniyê fermî ji mîtê derneketin wekî saziyekî dewletê tu ne tenê ew saziyê dewletê ê resmî ne Wezareta Karê Hindê ne artêşa Tirk ne Millî Güvenlik Kurulu ne yani Konseya Ewlekariya Netewî a dewleta Tirk ti saziyekî eleqa wê bi vê mijara hanê daxuyaniyekî fermî bêje PKK ji aliyê wan hatî demezrandin yan jî Kesîre Yıldırım ajana wan e pîlot ajana wan e Abdullah Ocalan ajanê wan e ebeden hiç tiştekî wilo tune lê kesên ku têkiliya wan bi mîtê re hebûn yan jî kesên rojnama wan hewl dane vê mijara hanê biçekî tê xebir ronayê mîna kes dikarim bêjim Oğur Muncu ku di not û siya de hat kuştin û ereba wî seyara wî hat bombekirin haziriya pirtûkekî dikir pirsa Kurd di vê pirtûka hanê de behsa mijara têkiliyê Ocalan û PKK dikir niha di vê vîdyoyê de ez navê çend kesa bêjim ku ew jî behsa vê mijara hanê dikin yek û yek ew mê behsa wan bikin bê ew çi dibêjin di vî warê hanê de û yanî hinek jê dîrek dibêjin hinek jê têkiliyên nedîrek di vî warê hanê de behsa têkiliya Ocalan û mît niha eger dewleta Tirk resmî fermî bêje
کو اری ما PKK آوا کریه و جلان زلامی میه و جلان دبن کنترول دی اف دبه سکاندالا کی دیروکی نتنه دی دیروکا ترکیه دی دیروکا روجلاتا نابینده به توایی و تجاری چه نبیه دولتك ريخستنا كي آوا بك كواري بف السبب حق واسا زرر وزيان لجواكا ترك كردين عليك يعني اف كسين كردين كدناوا تركيا دهاتن كشتن جناب فككي لدرواي فككي حمولاتيين دولتا تركن حق واسا مادي شر اف فينانسا كرنا في شريحانه دف اف 40 سال جي حشتي وشارادو حتى روجا ايرو وهو قاصة زرر وزي أبيا حموتي كتنا إقونوميا دولة ترك نها دولة ترك ويتشبانا دي تفلي ولو زرر وزيانة كي مزن دولة ترك جيهان خوا أجر دولة ترك ور اعتراف بك رسمي بيجي أري راست أف حمود يعا راسن وأفاي بلقى سري دولتي أشكر بك نها هر دولتك وسري ويهي هر حمود دولة قانون جي هي سري دولتي كنجي أشكال دبن هناك بشتي 5 سالي هناك بشتي 7 سالي هناك زيادة تريولو لقوري دولتها قانون هي بريطانيا فرنسا ألمانيا أمريكا روسيا حموتش تشتي سري دولتي دماوي دا أشكال ناكل بشتري باش بشتي 5 سالي 7 سالي 6 سالي اف راستيا هاني يانجي اف قمانا هاني بو راستي دولتا ترك اشكره كر يانجي سر دولتا ترك اشكره بو كو PKK يك جي آلاوين دولتا ترك بو عبدالله اوجلان يك جي اندامي ميتي بو بالتكليف اف تشيروكا هاني حمو بالتكليف شعالية دولتا ترك هات اورغانيزه كرن ويچاغي ام وكي كرد وي هالوسط عمل شوابه سروكي مي نووي دركت آجاني ميتي ريخستنا ما آنا توي كرد وكردستان حق واسا شهيد وقرباني وبريندا دركت كو ريخستنا كي جالية دولة تركاتي دام زراندن دبكو هنا كس برس بكن بيجن كا باش يعني دولة ترك جبوش افزار روزيان بگين خوا شعالية مادي اور منجو ده تخمين آمده دو خواست بحثا به مسألة هاني بك كو PKK دبن يعني دولة ترك PKK تشيكر ليش بن كنترول دركت جبر كنترول دركت و يديبو لديجي دولته اف يعني اف توري چه دبه چما جبر كو حماس جي دولة إسرائيل وآواكر لديجي فتح ولديجي تفجر رخصنا رزقاريا فلسطين داوية حماس بو لديجي إسرائيل وكي رخصنا كي إسلامي لأفغانستان جي رخصنا القاعدة و رخصنا الجهادي دسبيكي أمريكا بشتغير يوان كر اللي هم بري سوفيتي داوية افريقسني هان اللي هم بري امريكا اللي هم بري برجوندية امريكا دركت افتش چه دبه دناوا پوليتيكاين هريمي و دناوا پوليتيكاين ناونا توي چيكرنا ريخستنا اي اسلامي بي اي نتوي بي اي چبگر به و پشتر بقلبن اللي هم بري خوديه خوا يعني اف ميناك هنه دبكو PKK یک في احتمالي هاني هي كو دولة تركوي آواكر لي بشتر جبن كنترولي دركت بول دجي دولة ترك لي بشتر ديسا كتبن كنترولي كنجي كتبن كنترولي يعني زيد نهاد في فيديو هاني جيده احتمال هاني ام مناقشة كن باشا يكمين كسين كو بحثا في مجارة هاني ذكر مجارة كميت PKK آوا كريه PKK چي كريه كيبو كام يعني ايه دسبيكي دي ايكو بحثا في مسألة هاني ذكر كوفارا ضغو بريتشك بخبو ايدن لك دسالين حفتي ونهده حياس دسبيكا صالين حشتيده يعني پر ايريشي آپوجي و تفگرا اشخوا
یەکەمین ناوێ ئاپۆیست و ئاپۆیزم و ئەو چیرۆک میرۆکەخانێ دەخست دۆغۆ پەریچێک بوو داویژی ئەشکەرە بوو و دۆغۆی پەریچێکژی ئەندامێ دەولەتا کوورە پشترێ بوو هەواڵێ ئۆجەلان دۆغۆ پەریچێک ئێک و کۆڤاراوی ئایدنلک ئێریشی پێکەکێ دکرد فۆتۆی وێ بوونێ داویا ڤیددیۆیە دژوەرە ئەشکەرە بکەم دۆغۆ پەریچە کۆ ئێریشی پێکێکە و ئۆجەلان دکرد پشتری ساڵێن نۆتی هەشتێ و نە نۆت ینی هەشتێ و هەشت هەشتێ و نە نۆت نۆت یەک کۆ دۆغۆ پەریچێک ئیچی دچوو شامێ دچوو لبنانێ دچوو بیقاعێ ئۆجەلان گولا دەدان هەفتوو ئوژە ئێکیبی نەدۆغروب بەرڤ ساڵا دە حەزاریڤە کۆڤارا دۆغۆ پەریچێک ئیدی بووەکی یەک ji alavên ragihandinê PKK reklam û propagandaya PKK di dosya Ergenekonê de ji doğa Pariçek tê pirsîn te çima diçû daha cem serokê rêxistina terorê digo yanî ji bo dewleta xwaz diçû bi teklîf diçû mêçe ev çima destpêkê êrîş piştre bo hevaltî yanî ev jî mesela wilo bi mij û moran dibe were dubarekirin kesê duwemîn ê ku behsa vê mijara hanê dikir em li fotoyî wî binêrin piştre em vegerin li ser wî biaxivin خودیê van fotoyê hanê Mihemed Avcî Özgürel rojnamevan siyasetmedar sînarîst filmçêker gelek filmên dîkumenterî belge filma jî çêkiriye yekemîn kes behsa vê mijara têkiliya Ocalan û Mîtê hîna berî PKK berî ku PKK were damezrandin behs kiriye çîrok çawa ye ji xwe hûn ê linkên li ser wî û li ser daxuyaniyê wî hûn ê di binê vîdyoyê dibivînin Ewnî Özgürel çi dibêje dibêje rojnamevan e û di not û sisiya de dema Ocalan li bîqaê pres konferansekî çê dike civînekî çapemeniyê ji bo şer rawestîne Celal Talbanî jî hazir e û yanî ev mijar naskiriye ev ewnî Özgürel ku têkiliya wî bi Mîtê re yanî ji rojnamevanên pir nêzîkî Mîtê tê hesibandin ew jî di çi wê civîna hanê hazir dibe dibêje di daxuyaniyê xwe de dibêje yanî dema me Ocalan dît li wir de dicî di fotoyî wî ê berî hat bîra me fotoyî wî berî got mij di nav civatê de negot bi di navbera xwe wî de ji pêra axirî me ku dema yanî edibêm qîme berê te dîtiye evê rojnamevan jêr dibêje Özgürel jêr dibêje dibê li Enqera li cadeya İzmîrê li wêr derê saziyek hebû Mît xwediyê wê bi wê damezrandibû û ew saziya hanê piştgirî yanî wekî ciwanên rastgir ê ku li dijî komûnîzmê Mît tiştekî wilo ji bo li dijî rêxistinên çepgir li dijî komûnîzmê Mît alîkariya hem kovar hem sazî hem gelek tiştên ku di vî warê hanê de dixebite dikir tu li wir bû min te li wir dît te çay û qehwe te yanî wekî çayçî li wê derê dişolî di wê dergiya hanê di wê saziya hanê de ku girêdanê Mîtê Ocalan wilo disekine û dibêje rast e zakîra te yanî gelekî xurt e ez ê vê mesela hanê eşkere bikim lê ne ana behsa vê meselê ana ne wextê wî behs bikim ev bersifa Ocalan ji Mihemed Ewnî Özgürel Evnî Özgürel ev rojnamevanê Türk ê girêdayê Mîtê hûn dikarin link li navî wî û li link û tiştên di vî mijarê hanê de hûn ê dibinê vî vîdyoyê dibivînin û dikarin bigerin jî li vê mesela hanê
اشكره كن افيك نها هناك دبيكو ابوتشي ورن بيجا في شر طايبت و و سروكاتيا من رشد كنون زمش اف روجنامافانه بر سروكاتيا بيج نامي نديتي اللي بقاعي تشتكي ولوتنا اوجلام برسفا دماكو عفني özgürel vanda xuyaniye hane de medya Türk de got ocanan bihist dema vanda xuyaniye hane de medya Türk de digi haşt parêzer û abûqatê ocalan û digihandin ocalan de bereber siv bida bereber gotana na rastim viyat xewlê şeva jî nedîtiye û tiştekî wilo tune Camêr dibêje özgürel dibêje di 650 de 660 de li Enqerê dema ocalan qaşo hatibû bixwînin wê derê me ocalan li wir dît gotinekî din jî daxuyanekî din jî heye Bülent Arınç berpirsê AKP dibêje yani ocalan di üniversiteyê dibînin dibê wê çaxê ocalan yekî rastgir bû yekî oldar bû li mêj dikir û nizam çi ev çûyî bir aliyê çepgiriyê de wilo ji nifkave yani demekî bîro boçûnê ocalan wê çaxê bîro boçûnên yani nîzîkî MHP û neteweperest û rastgir û li dijî çepgirî û komûnîzmê pişt rêja diçe kontaktê bi rêxistinên çepgir û ji dema maherçayan tê kuştin derdikeve xwepêşandana li dijî dewletê û têgirtin û ev çîrokê ku wan dizanin tiştê girîng ew e ku ji aliyê PKK û ji aliyê ocalan derew derxistina daxuyaniya ewnî özgürel tune tu li hemberiyê bes nedan yani bêdeng maniye lê te dî got hinek kes dibêjin erê baş e yani ma mît negotî bes ev ya rojnamevanekî ji ne rojnamevanekî normal e û ev daxuyanî ne daxuyaniyekî normal e ji ter behsa cih dike û behsa salê dike û behsa kolanê dike û navê kolanê û navê saziyê û navê kovarê û navê dergiyê û behsa hemû van detayê hanê dike û dibê ocalan di nav de bû ocalan di nav de bû û min van gotinê hanê ji ocalan di not û siya de li Libnanê min gotî ev ne îşê henekayî dibê li ser vê mesela hanê bi hatana rawestandin û daxuyanî kevnin ne nû yani ji 2011 de ev daxuyanî li gorî min dît hûnê jî bibînin duî sinûrê hanê de yênî piştre yani ev rojnamevanê han ne rojnamevanekî ji rêzê ev rojnamevan berde ku têkiliya wî bi mîtêr xurt e ev rojnamevan diçe Qendîlê û bi Murat Qaraîlan re rûdinê û fotoyî wan jî dît û ev peyvîn jî çê dike û xelekek û di do û sisê di çapemeniya Tirkî re derdikeve rojnamevanekî ji rêzê be ew ê ji bo çi biçî cem Qaraîlan ji bo çi çûna cem Qaraîlan ne wilo heneke kontrol danûstandin naskirin yani teqîb hemû tiştên tedbîr tên istandin ku heta giviya vî kesê han vî rojnamevanê hanê biçe cem Murat Qaraîlan biçe Qendîlê û reportaj û danûstandin û fotoyê wan jî dît yani çê dibe ana tiştekî resmî ji Mossadê tiştekî resmî fermî ji Mossadê ku bêj wela Hemas me çêkirî ne lê hinek endamên Mossadê hinek subayên Mossadê serbazên wê dema teqaûd dibin yani xaneşîn ji karê wan diqedin bîranînê xwe dinivîsînin behsa tiştên bi vî rengê hanê dikin behsa hinek kesa dikin behsa hinek rêxistina dikin Şlomo nek dîvan jî pirtûkekî çêkiribû li ser têkiliyên Partî Demokrat û Mela Mustafayê Barzanî bi İsraîl re gotibû foto derxistibû û enformasyon got ev normal lê fermî wekî dewlet wekî İsraîl wekî Mossad ra bi daxuyaniyê resmî derxînitin CIA jî wilo yani hinek endamên CIA dema ji ber meselên siyasî ji ber ku qerebalixê çê bikin ji ber tiştekî sirê dewletê eşkere dikin dibêjin
از میناک دبیجم کو قرالي أردني أجاني CIA تشنولو هنا لي فرمي CIA أفضل خياني درخستي جرايا قشتير أشكره كريه أنا زانم يعني دبك ولو شيء هبه يعني لي اندام CIA اندام موساد اندام KGB اندام ميتي نزيكي وان دما تقاعد بن دناوا بيرانين خود دناوا جوات خود دناوا مقاله خود چه دبك بحسب المسألة هاني بك اف چه دبه كسيك ور گمان شك و گمان باوج السر داخيانية عوني ازگرل دبي ببلغ باخ جامير انفرماسيون خو باشك اونهاينا صاغ ولتركيا وشخو تشبو قنديله ودهات ودما تشو قنديله چما مراد قرا ايلانجير نگو افشيد سر سروكي مولود اخبه PKK حساب جي خواست PKK حساب جي نخواست چونا ويا قنديله پشتي وان داخيانيه هاني وحتى انها ديسا وان دو يعني ميري خديه گوتنا خوي دبيجي ميت او جلانز لامي ميتيب د سازیه کی د شغولی چای و قهوه داخل کې د سال 65 66 دو قناغه هانه ده يعني اف مثلا يعني لغوري ما پرگرینگه و دبی ور کولان لکولینرین ای در دورا PKK بخوا دبی مثلا هذا بو ماذا بو او پیدا و نواف خلیل خودی ناوندا لکولینا دبي بكوله تيكليا اوجلام ب ريخستنين محبه كو غريداي ميتيبون دوي قناغا هانيده چبو چاوابو بچرنگي بو يعني اف يك ام هر نيدن اف جي حسن اتلا اور وینا و هانج بیر نکن و براستی نهش بیر کرن گله کس لباشور کردستان رجلات کردستان و روجاوای کردستان ویناز نکن لباکوری ویناز دکن کم زیده ویناز دکن حسن اتلا اور کلونیل کی بری ارتشا ترکیه لکردستان جی لدجی PKK شرکریه هر مامر دینه و وکیدن لتركي لشامي وكي دبلومات خبتي سفارة دولة ترك للشامي تشتي بالكيش كو حسن اتلا اور و عبد الله اوجلان مالكي مالين PKK كو عبد الله اوجلان دهاتي دعيني بناء دايبو يكا لجور بو لجير بو كابي بچرنگي حسن اتلا اور و عبد الله اوجلان دا عيني بنايه دي لد ابارتمنت جدا جارنا ولو د چونو هاتن د هر دو جي دبينن اف كي بحث اب خو بحث دك يعني دا خو يعني قد بحثا بهم جارهانه دك بحثا جيرانتيا كو حسن اتلا اور و عبد الله اوجلان لشامي اف جي دينن آليكي آهری گرین کو حسن اتلا اور دما اوجلان ته امرالیه شانده کی ته جبو کلی پرسینه جبو تحقیق بیرو بکه اوش یک جوی شانده هانه حسن اتلا اور جوی شانده کو بو اوجلان دو دستینه از بهیوی می پرتوک حسن اتلا اور ور گراند زمان کردی و زمان عربی بترکی لسر ویلی پرسینه هانه وی قناغا لی پرسینه پرتوکه کی در دخینه 140 روپل 141 روپل پیکته چاوا يعني لی پرسین لی همبری اوجلان هات کرن و برگی پرتوکه جید فوتو دید تیده لگوری منک پرچه اینگو تیده در باز دبه کو اوجلان به پسیکولوژیا کسی اعتراف چی به منطق و اخلاق اعتراف چیا دهندري أشكره زلال نوكي سروكي كرد نوكي بربرسكي كرد نوكي كمال وخيري ومظلوم وأف سركردين فككي إيد زندانا دنا تشتكي ولو يعني نخياي وأف انفرماسيون دهندري برتوكي دهات بلاف كرن و از نزانم يعني PKK برسفاوي برتوكي ندا او جلانجي برسفاوي برتوكي نداي يعني تشتي دوي برتوكي دهاتي داين هلبته
قنديل هاي ويجي هي جمعة وعباس وقرى إيلان وفانا حمو حيوان ج نافروكا في برتوكا هاني هي أنا حيوان جاف هي يعني سركرداتيا بكيكي وأوجنان إيدي تشتين ولو فشارتي نمان حمو بحفدو حس يعني وحمو لسر حفدو فتشيرن اف تشيروكا هاني تبر سفا نافروكا في برتوكا هاني نهاتي داين ببلغة بزانستي وأفنا فندين لكوليني ونظام لقنديلي ولألمانيا ولروجافا ولحمو دفرين أفنا فندين كو جريك برسفا في برتوكا هاني بدن نهات داين ديمكي اف بيدنجيا هاني يعني تي واتيا كو رازينش في تشتين دي في برتوكي دهاتي قوتن وكي مينا يعني پر پیس لسر حوالی خود آخوه لسر مراد قرا ایلان را چه دبیجه لگوری حسن عطیلا اور لسر زمان اوجلان دبیجه یکی قاچاقچیه و گندیه و گندش ندیجی سری دبیجه جمیل بایق وی پیستکه دوران گالکان وی پیستکه مصطفى قراسو پیستکه کسی که جد سرکردایت علی حیدر قیطان کسی که جد ناوا سرکردایتیا PKK تنه و په اپوژر بيج عفرم حمو بيستك ودبيجه ام به حسن عطيلا اور دبيجه جيد برسدبتينات تلغوري او صوزي خويك او صوز تدا او صوز جيبو صوزي كاس خدمتها دولتا تركي بكم دبي عبد الله اوجران رادبه ودچ ماشي الا تركي دكه ماشي الا تركي دكه كل پشت بيبو ماچی ویدکو ولوج بوشر اثبات بکو کبراسی صمیمی و جدیه دبی ام وی لیسکا هانم بداوی بینه لسر ناوی عبدالله اوجلان لسر زمان عبدالله اوجلان ده وی پرتوکا هانه ده وی افتی گوت ایمز تنیز راد از دگینم و پکک نتو برسف دا و نه هلوز دا و نگود نراست و نه نراست تشتكي يقولوا اوجلانجي وباريزاري اوجلانجي ت هلوست لهمبري هلوستكي روجنامه‌گری روناق بيري سياسة مداري لهمبري ناورو كافي برتوكي نهاتي داين من نبيسي دبي برادر مي انتلكتولي اپوچيز دبي مثلا هاني برچاف درواز لي پر گرينگ او پرتوك ور خوندن ور ترجمه كرن تيجي دبي برتوكي دبي بحساب يعني حوالي خوش بيزدك ده چپ برزاني و طالباني شي بيستك كوفانا آلاوين امريكانو بتايبت برزاني و چيجي دبيجه اس حاضرم كوان في ليسكا هاني ليسكا امريكا تيك ببن جبر كو وانا و دمي پیش ده پاشاروج ده خطريه مزن بن لسر دولتا تركي و ام دكارن ريخصني بري ريخصني بدن وان فرتوك ده 10,000 دركتيه فرتوك هفيفينا لبرسينا كو اوجلان رهاتي کرنگ ساله 9 اور آتلا حسن آتلا اور لسر ناوي اوجلان بفيرنگي دي فرتوكي ده رادكينه ما يعني افت ينشد ديار كرن افجي دقل تشتين بريوي يعني تشتين انفورماسيوني لسر زماني özgürel او روشنامه‌وان ترک سيناريست و فيلم تشيكيري ترك تشتي كل سر اوجلان دغوتي ودقل في يعني فرنيزيكي هفدو فرح بشن و پردگيشن هفدو دخاله كي خاله خزمتا دولتا تركي و خاله لدجي رخصني كردا و لدجي سركردين كردا اي وكيدن اي كل درواي PKK كان بچن کسی سیم بکیه اف جی صبری جنگ دو تیپ دیپلمات ترک قنصلوس ترک لشامه دما کو اوجلان لشامي بو او جي لشامي بو حتى كو اوجلان جي شامي هات قوطان لن افيال لشامي بو
گرنگیه وی کسی هانچیه کو اویا مروه یالچین küçüke. او yalçın küçük hevlingê hevin zava û xezûrê hevin tiştekî wilo yanî digên hev û hevdû naz dikin û têkilîdna berawandeyî ji xwe yalçın küçük jê tê pirskirin û tu diçû cem ocalan jî tu diçû cem sebrî ceng duatî yanî ev çawa çibû li eviya nûnerê dewletê viya nûnerê rêxistinekî li dijî dewletê ye yalçın küçük bahane dibêje ez cudahiyê dixim navbera herdiya viya mesela ailî و افجي مسألة فكرية وهبالتية وتشتم بفيرنجي هاني نا يالçin küçük hat naskirin ku yani tekliyawi bi ergene konere hatta go hat berikirin jili ev miju guman ev miju moran li ser kesayetiya yalçin küçük dijatiyawi ji berzanî yani digelek da xuyaniya de dibêje ku berzanî ji ocalan xetertir ser dewleta Tirkî. Bi vî mintiqê hanê dixwaze reklamê bike. Vana yani van her sê kesê hanê du kes ya Hesen Atîla Ûr û Sebrî Ceng Duatîb ev her du li Şamê yek diplomatê siyasî yek jî eskerî ji aliyê istixbarata û ji xwe zaten wezareta yani derve piraniya diplomatê û endamên wê تێکیلیا wê bi mîtêr ji xwe ne tenê li Tirkiye li hemû deverên dinyayê bi vî rengê haneyê têkiliya yanî evî kesê hanê jî vî konsolosê hanê bi şêweyekî şêweya têkiliya wî bi ocalan re hey ev sê kes me behsa wan kir kan behsa hinek meseleyê ev yanî piçekî rawestin û behsa hinek meselê din bikin. باش ev cemerê han kiye ûn wî naz dikin nebêjin ev wî naz nekin biraderên apoçî çê nabûn bêjin û naz nekin ev ya Erfan Dundar e parêzerê Ocalan bîrowa sed salê a parêzeriyê a ku parastina Ocalan dikir li ser navî wî bû evî cemerê hanê ez 2009 li Tirkî bûm تليفون كر وخست ببينه ما لقحوكي استقلال جادسي تقسيمي ما حدودي من ريج من راشتي روجنامه راديكال جي بويرا بو او ويكي جي جولاميرجي بيرا بو يكي وكمو بو كتشل بوري بيتنا بو شكسوكاوي هبو و ددوبون دكسبون خست المناز بكن ام ما مقالات ميازيات راديكال مخوند مخوست ام ناس سوريا لي كرت يزاري افياكي هوشن گوسيكي رقم تليفونا مجي پیدا کرن دريا هناك دوستاده هناك حوالا وما حفدو ديت نيسي 2 ساعات زيادة ترمى بحفدو رونشت قو مقالات قال لك يخوش كرتلار اركيولوجيك اثر دايردر اف مقاله روزنامه رادیکال جمو خواست مقاله تایبت özel و çağı Kurd açılımı و نظام çu diyaloga PKK و devleta Türk hebu مجي راديكال بريت تشتي مداد خست هنا دماغ مد روزنامه الحياه دنفسان تشتي مش الحياه دبرن وترجمه كرن ورغراندن وجارك يدن دماغ شوم تركيا شوم سباسيا وان بكم قوة تشتي من ترجمة لكن بيشوازي كي جلكي جرم وجمن مقالين تايبت خواستن مترجمة وان حتى نها هي كشوان ترجمة ذكر خليل شليك براستي يعني اف جامير خليل شليك يعني خدمتك مزنج مركلي كو تشتي من ترجمة زماني تركي ذكر ود روجنامين تركادر بلا ذكر عرفان Dundar ve çağı me hevdudit u tekili çebuja az çum biro sad sale u Ömer Güneş u İbrahim Bilmez u eveden Fatma Nizanım çe malur hevdudit ma xwarin jî bi hevdûr û xwar û hinek alîkarî jî xwestin me duwarê wergerandinê dim hinek alîkarî jî kir min net zanî biraderekî ji mir got Erfan Dundar hatî girtin hayem jî tune yanî
وبلد اپراسیونا کجکه ده 1013 ده هاتی گرتن و عرفان دوندار درکت کو زلام میته عرفان دوندار پارێزەرێ ئۆجەلان زلامێ میتێ یعنی ئەزول و پڕاستی ئەس ماتمایی مامیانی گوارێ گۆ هاتگرتن و دی ئیفادەیە خودە li mehkemê de operasyona kecekê 1013 matul kur 1013 Urfan Dundar gotî ku ez zilamê mîtê bûm û xizmeta ez bi teklîf karê min û têkiliya me bi PKK û bi parêzeriya Ocalan ez bi teklîf ji aliyê mîtê hatim min teklîf kirin weyla ev çawa çêbû yanî baş e piştre min kola di danûstendin di wê operasyona kecekê de şaredar parlamenter, rojnama van, parêzer, aktivîst kes serê sedî sî ji sê kesayek ajanê mîtê derket û mehkeme dema ku vana di îfadeyê xwe dibêjin hem zilamê dewletê ne hem zilamê mîtê ne mehkeme têkilî bi mîtê re çê dike rast nerast dibê rast wan berdit wezîfe bûn bi kar bûn dîmekî niha poçî li ser me dibêjin hoşeng hevalê mîteyê endamê mîteyê ajanê mîteyê eger ajantiya min û mîteyê hebe ji xwe divirdey ez û parêzerê Ocalan bi hevdû rûniştin camê meqaleya me anî gomê bibin êmralî û gotina xwe pêk anî ev meqale çû êmralî Kurtlar eser arkeolojik değildir çû êmralî Ocalan pesnêwê da di nota gorişmê xwe de di wê çavê de Ocalan pesnêwê da û evê azadiya welat jî vê mesela halî Samî jî zanin Tayyip Temel jî hemû zanin wê çavê vê çîroka hanî zanin kî vê meqalê anî Urfan Dundar kî bircem êmralî bircem birêz Ocalan Urfan Dundar û Ocalan jî vê mesela hanî di noteyê xwe de di hevpeyvînê xwe parêzera re pesnêvê meqala hanê da ez bi ajanê bi zilamê mîtê rûniştibûm wê çaxî ez nivîskar rojnameger nizanim çi penaber bi Urfan Dundar re li İstiklal Caddesê li kafê wê derê em bi hevdû rûniştin zêdetî piştre me hevdû dît yanî carê li bîroa sed salî bîroa avukata Cemaz diçûm wê derê me carê merheba me hevdû dît ne zêde dibêjin niha li Almanyayê Urfan Dundar derket zilamê mîtê navê wî çi ye Murat Karaîlan ku Ocalan li ser wî dibêje qaçaxçî û gundî ew zimanê xwe got heyeta mîtê hatî ceman ew diçin cem mîtê yanî mesela xwar û xwar zêd nabera wan de Salih Muslim diçi cem mîtê û lê yekî ku têkiliya wan bi dewleta Tirk re bi dinya xera dikin kî derdikeve divir de hevalê mîtê divê mesela hanê de yahu ne tenê Sabrî Ok ku yanî dema zindanê de çend mehê ewil îtiraf çîbû piştre dîsa dibe berxwedan van piştre dibe berpirsê girtiyên PKK yek ji berpirsiyên PKK piştre diçe eskeriyê û ji eskeriyê dimîne li dendrê Tirkiyê de wiha depo ma depo şaredarî û maredarî giştik dibin kontrola Sabrî Ok de Sabrî Ok jî niha li dervayê yanî û berpirsê istixbaratê PKK yani ev û têkiliya bi mîtê re danûstendinê bi mîtê re tîmekî ev mesele kevne bi rastî PKK sirekî mezin ji sirê dewleta Tirk sirekî mezin ji lê ev sir maqeyê rojekî were wê eşkere bibe tiştê gelekî yanî balkêş ku divê mijara hanê de biçek hatiye axaftin yani wilo yekcarî nemayê biyê nîv sir yani îdî tenê mayê dewleta Tirk ihtiraf bike ya bêje ya bêje na PKK me çêkir ya PKK yani ne dewleta Tirk çêkir or min cû hewl da feqîro jiyana xwe li ser da pirtûkekî çê bikir têkiliya Ocalan û mîtê PKK û mîtê lê ev derdora Ocalan Yalçin Küçük û Doğu Perinçek endamê Ergenekonê wekî din ji xwe berê jî
يعني بحصا نامق كمال ارسون جنرالي بري اوجد بيجن تيكلياوي بأوجلان راح بو دريا كيد دريا نجاتي كيا بيلوت دريا ويشي بحصا في مسألة هانجي تيكرن تيميكي بريد اوجلان هنا يعني دمادش اسطنبول دمادش انقري كونتاكت بري تيكليه وخب ريخسنين شبجر ب ريخستنين راستگر آلیه محبه اللي تجي كومونيزمي واللي تجي شبجريه تيكليه اوجلان هبود دبر در که بيجي نراسته وبرسبه وان حمو برسي هامده خراب او يعني اجي دخوازم دراس به براستی يعني از دخوازم افهمو ادعا دروبن از دخوازم براستی اوجلان سروکی گلی کرد بو پکیکی رخصنکی ولو پاقش به و دسته دولتا ترک تیده تنب از رجا دکمش خوده از دعا دکمش خوده و انزانم چه کو افهموتش درو در کفن گراس در کفن کاریسه دفردهیه کاریسه راستیه دهیه نه اف آخافتن آمد ده انجامی ده نگو از دخوازم تکز بکم افتشتین دولتا ترک بیجن لسر اوجلان نه از هیوی دیکم افتشت حمو درو بن افتشت حمو شری تایبت به افتشت لیبره پککی برسف بده برا اوجلان برسف بده به بلگه به انفرماسیون به باوری به حولو فکری نهله حتی که افرس فکری به ایجا آلیه شخوا دولتا ترک زوبزو بحثا سری خوناکه لیبره پککی جیوه مثلا هانه نبا آلی کار بدولتا ترك جمر نبي شري تايبت شري تايبت وشري بسيكولوجي وحركتها مرش لكم نظام شوف تشيلوك ميلو كان يكمين كسي كو تفقرا بكيكي رش لكو اوجلانه كسي كي دنافا سركردايتيا بكيكي دنما حوالي في ايك بويرمان حالا دفج محمد جاهد شنر چاتين گنگردم دفج وانا بردن سليم چروكا يا ايدن دفج وانا حمو بردن ايك بويرمان ایکو پاراس ناوی کرن ایکو وی کرن سروکی نووی اوجلان وان پیس دکه یکمین کسی کو پککی پیس دکه اوجلان بخویه او پککی پیس دکه یعنی نه از وگرن داخویانی وی وگرن لی پرسینا وی بدولت آتر وگرن تشتی کجوی لی پرسینا هانه ده درکتی دریا پرتوکا ده بدریا داخویانی ده افهمو کس دبی في مسألة هانه يعني كتشو خورتي ميكو برادو ولو بكوراهي بشعف قرتي بدف قرتي بقوه قرتي بحموتش همات اليوان لسر تتكانو كي رخنا البكاكي بك هرنوي بكوشن هرنوي تصفية بكن بفي خاباندنا مزن بفي دلسوزي وعاطفيتها مزن وجيان بي سروك نابه وداوية اشكره بفي سروك خدينك سجاري حزار جاري درکه اسلامی میتی ریخسنامه درکه و آلاوه کیش آلاوه میتی آکاری سه دور دهیه حتی مجارکی دن بناوه خیر و خوشیه دبینه سلاف جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نتر